Ketuk kubur mata kejan mit, syaban paj ki kubur tu berniak ngini pecai kemat pekongsan. Nangjur ke jingya day hapadang ke India bat ke Ghana, da ke jingyo buram Menteri Rang Badu keri Narendra Modi. Pensyai ke Sarkar Meghalaya, baka jing penkendria jaka yakinong di madan, kadai ke jing pentrekam, ke jing reng. Lamana ban penyang kali harut surok katkum karukam terekam batamai hasar. Bat syak penat kendon kilaingut hakabayadei bat kajing syak penyap uraja Raghuvanshi. Kikubor ke babnya. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi. Ula ai kuble ya ki pajba bat ka sarkar jong ka Ghana ki balapun ko buram dakanam Officer of the Order of the Star of Ghana. Ula ai buram ya ka ni ka jing itu na ka benta ka lawe ka ba pernai jong ki samla. Ka jing yo mensim ka jing ru spa ki riti baper jong baro artli kiri bat ka jing ade ka bala slem hapadeng ka India bat ka Ghana. Modi ula pin scam ya ka jing kular ba ka India kan pin klan ya ka jing ade hapadeng jong ki. Da ka jingbu por ka balong ha ka arpo arterik menta ubnai na ka benta ban pinken ria jaka ya kinong de madan na kendailat usembut Menteri Rang ba ka jela uba snyo bhalang dhar ula pensyai ba kane ka de ka jing pentrekam ka jingweng ka sarkar kala penslur ban pen ko ngo dala de bat kala terwa ya ki skim ban kershan bat ki jaka de ki babyang uba dhar ula penpau ka jing snow scam ya ka jing trelang jong kinong de madan henry ula maham ba ka jing pam ko ngo kan poi ha ka jongkaan. We will see when time comes. Let us move for this fast phase as per the you know very well, all the 760 of them. And yes, process will continue. So we will see, we work accordingly. Make sure all the car will be placed in the right position one day. Yes, maybe one time, one shot is not so easy for us, but we are trying to see and help our car in such a manner that maybe not to the mark as they want, but we are trying to do the best from the government side. We are fully confident because we are doing for the right thing for you people of the state as a whole. I want my cities to be clean, neat and clean, and we should be living discipline. And that's why we are not throwing them out. We are working nicely in such a manner to put them into the place. Ka Sarkar Meghalaya kala sedang ban pentrekam ya ka an penyang kali haki jaka sor ka bakhang persya ya ka jing penyang kali haki jaka bakongsan hakanong ba. Menteri katanat penroi sor uba snyau bhalang dhar ulaong bala sedang pentrekam da ka bakentho ba umsya ya kinu ki kali ban yang hasurok ya ka rukam trekam bala pentrekam haba sedang usnam kala kershan ya ki jaka penyang kali ba hapsiu pisa ban bujli ya ki jaka penyang kali ki baklem penben. And that's why if you compare from the last few months now, it's quite improved. There is no one parking right in the middle of the road. Yes, maybe not one shot at one time. So hopefully it will be improved properly. Don't worry. We will do. It's a continuous process to correct our nature. I especially personally from my side, I always request my people of the city, please cooperate with the government to avoid all this traffic jam. It is a collective responsibility. We are here to work for the people, point number one. And thanks for they always cooperate us also. Yes, there is some challenges here and there. That's no problem. There is challenges, but we always work with challenges. And hopefully, we will be able to achieve the goal one day with all of us will be collectively responsible. And what we are doing now, that's why we already passed recently about the parking policy of the road parking in the city. It's only on the job. Not implementing now. Kayeng Bishar District Court kala pengat ya Salam James ubanon kti ha kajing penyap ya Uraja Raghuvanshi na kabenta khat sausngi kat ba utrai jong kayeng saawai ulukendra Tomar bat u security guard ubalbir akhirbar na kabenta hinyausngi hapo ka judicial custody lawan ra ya baro laingut hakmat kayeng Bishar ha kaju kasngi kinong tokit kila suba bakini kilaingut kila yarap ya kasonum bakan pet na kajing syakem bat ban buri ya kisabut hadin bakala letsa hayeng jong Tomar.
Ka Meghalaya Youth Federation Mairang Zone kalapha yakajing ujor shaka DC jongka Eastern West KHASI Hills hadin bakilalap yaki jingdon jongki nongtrei namar jela ki bambiang yaki kot kisla ki batrei haka jaka bapintrei yaka Jal Jeevan Mission ha umthiet benther lalam khamat yaka ni ka jingkhanra da president ka MYF uba randar maulang bat lalap ru yaka jingpen slam ha ka jingpen trei yaki project ka DC kalakular banle AA bat kala Aish por Shibnai ban pen baik yakani kaman. Ni ru untuk sukia ni ndap ke sukia marba hang ni plan ni dina ma haki KHASI ru di bentrai ngai kat karukom ni de ben ai lang kan di KHASI bikinnya trai ngai bun ting ni dawan ni wan ni i bitang di khar sudah pat ya kata ni ndap su kajing sukia bat nga dawa ru ya kan company ke CGM kan kenang ban kan perungkam lem yaki kena KHASI jungi ba kinang yo betrai lan hakanika CGM Ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People West KHASI Hills District Unit melalam kemad ada President Uba Penshai Kharbani kalapha ya ka dorkhas sha District Medical and Health Officer ka ba dawa ban pinpha ya ka rukom ai jing sumar ha ka district kimat bakongsan balara ki kenthop ya ka jing penbiang ya ki dawai dashin ha ki PHC CHC Batsap Center ka jing penbiang ya ki kalikit nongpang ka dialysis unit Hanong Stoin Civil Hospital ka jing pentrekam ya ka MCH Hospital Hanong Stoin bat ka jing pendap ban pleno ya ki sub centers Baik ba yang ni kadong kathan ki mat ki jinge be kenduk nak por khamtam ha bay de jingduna balat jong ka kalikit nongpang ka ambulance bat ki jing bomdon ro ka kalikit mediap apo kani ka dong kathan ka jingi apo West KHASI Hill te kani ka kalikit nongpang kalong badon kam palat ka duna nadu nong Stoin Civil haduk ki PEC bapar habaya day bat ke jingduna ki dawai haki PEC civil bat haduk ki subsentaro bagane ru kadai kawai ka ba bu jinge ya ki pajba kadong kathan ka jungi tinggal agar padro ba ki ben penbiang ya ki dawai ban penpoi tikena haki PEC bapar i labu ru ka jing kerpad ya i madam bala dalong ka bala ban bu no kawai ka jaka ban le dialysis hapo West KHASI Hill Uba Wailat Miki Shilla, UMLA ke Jowai, Uba Longru Chairman Jongka Muda, Ulano Senyang Arlak Tingka, Naka MLA Scheme, Shaka Senrat Jowai Women's Welfare Organisation, Haka Jingrake Jongki, Yaka Jubilee Rupa, Jongka Jakari Kelung, Kum Ukongsan, Uba Shilla Ulayaro, Yaka Jing Shakri, Kaseng Mentala Arpusan Snem, Naka Benta Kilong Keme, Ki Batre, Bat Kila Pendon Buram, Yaka Baj Beningkong Jongki Kena Pule, Bat Kino Hikai. Haka Nikasngi, Kala Don ke program bala ai daki kena jongka jakari kelung bat ka kenhun ki long kemi ka Dr. Waisa Sumer ka badai ka chairperson jongka seng kala kenmau ya ka jingya linti nadu usnem arhajar khatnriu uba shila ula penbenaru baka sarkar jila kala dep minjur bantai ya ka working women's hostel harilum jaintia Pendidikan yang sarkar le yang go yang jingkepat go yang women working hostel apo so dua yogi nang yo suk chu ne ba ti bai to suk yo yu apo so dua ne ye dau kam tam em ni dok ti man be mo ne ti ba na mon ba re ni chong ne ka so dua yogi ne yo pun suk ye ti man be yo pun e ki ne ko bo yo gi bi ne chung chitri ru me ko ha Kasang MEGHALAYA Poultry Farmers and Welfare Association kalapan pau kajing sokya kabajur halor kajing penkanya ki kendon THR da uhe katanat veterinary habani hat veterinary office yakaba la keno ba ula soy yaki sernot DSR bala penmi ha Assam klem da don kajing test kababnia ha kajing yalang bat u secretary katanat animal husbandry USC Sadhu kaseng kala dawa ban penchitom mardor bat kala dawa ban khang halor kajing penpoi yakis banabar jella da ka maham bakum kini kijing bakla kala ban lam sha kajing mi jong kijing pang ula kenturu ba katanat kadai ban penshai la uni uhe ula le dala de marwe ne hapo ka hukum Hakani ka certificate veterinary officer who were in charge of Birmingham dispensary will issue countersign which is
Kamdan provision haka law haka act jong the rules ba khilaf ban counter sign. Kalong lada wanra ya kamar support destination, support destination they ban inspect, they ban test ya kitu, but nangta sa issue ka sanitary certificate ka ba long fit for consumption me em. Menteri Ketenat Public Health Engineering Marcus N. Marak ulakular baun penbej ya kejingduna harinja. Kani kejingkular kalawan hadin kejingelang bat urang ba asnong kerinja uba ediwar UCEM berim ke KHADC uba penyat singsim bat kidekot jong ke Executive Committee kador ba asnong. Habakren syakinong thok kubor uba edi ula penpau kejing snohun ba kejinglong kabakloy jong menteri ban ai jingerap da kabaong ba kenhun hapo kejingelam da Chief Engineer Shen kindaik manjurip ban shim jingkhan halor kani ka jingduna hakatayaw banwan. Dah kejingara pun i Pak Penyiar Penginuan Bani Kenduk ya i Honorable Minister in charge of PHE nilai Kenduk nilai keren nilai personal yang kecil jom ni profesional di bat semua tenan hakaba ka response ke jom i kalau state ada data hakaba ilap keluar ban ya keren ban pak ya ki officials ke jom i nak bentar ban pet ban bende ban penting kena aku nu baka kata kecil dulu profesional kanwan ra no sekali kapia profesional lesi nak kalian ke jom i kum kino punya senong kan buatมีเป็นเป้าไปจากสมมุติไปจากไอ้คุบเลยไอ้มินิสเตอร์ที่ว่าชิมเคียไอ้กันนี่ก็กำหากว่างี้เงี้ยกว่าแล้วก็จริงชิมเคียกับจงอีกับดีพาร์ตเมนต์คอนเซิร์นกับบริษัทเป็ดอยากกับหาพวกชินองเลยสิกุมกะลงบัดกับกุมคัดกุมไปจริงไอ้กระเด็นกับงี้กระเด็นกันวันละอยากจริงหาพวกชินองมาเท่าUMLA ka North Shillong uba Edelbert Nongrum ula kershan ya kisin jam jong ka sorka jela ban pin kenria ya kinong de madan syaka jaka balapen shna kerpang na ka benta jongki da ka baong bakawan ra jing e ya kinong ya kijat ha kini ki jaka da ka pap tiang ya ki jing don kam jong kinong ne nong de madan ki bakamai jakpo na ka ni ka kam ha ka ju ka por ula banjur halor ka jing don kam ban ai ka jaka ka bapaka na ka benta jongki uba Nongrum ula kentho ru ya ka sorkar ka bam shimla pentip ya halor ka jing yakren penbait haswa ban wengno yaki aku arban bu jingkli ya sarkaru ka keep on neglecting yang aku bemeli na kapor nam soye tabah ki hard times mo ka hardship aki problem arises na tangan haba affecting ang TBA namar ba na kaliang sarkaru ini ka kami tu orang di kamtap yang ada lokal lemele baju kapor orang di opposition benar minapi Sri Lanka ni namar nga problem na di aduh mentah buat ya sarkar di banyaro ana biro na di ban bank na di sabar na di po sarkar wata kadika kamera pujo aku mabdi ha ka program play perda ya ka PA Sangma Ambeng College ka badai ka college degree ka Ningkong Tam hada dengre la penlong menta ka sngi hadil si gre secondary school ka banlong kum ka jaka puli Bashipor u James K Sangma u Shongknor jong ka MIDC u lalong u Kongsan ha ka ba ula penpau ya ka jingkong san na ka benta ka lawai jong ki samla da ka jingkershan na ka PA Sangma Foundation ula penpau ka jing sngaus kem ban yo ka jing itu na ka nak ka jing penstead bantai ya ka jaka puli mentangin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun benang hatura ka jing kriat kalong +4 degree Celsius ka jing shit kalong lai 4 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong prop ho nak shispa haba pai pat hanong ba shilong ka jing kriat kalong khat pra point degree Celsius bat ka jing shit kalong +4 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong khandai pupra nak shispa kat ba hajo wai pat ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong +4 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong prop ho nak shispa kala bandan ka jing hap slap ka ba melu mala bat ka jing tir pertat haki babun ki jaka hatura Shillong pat jawai Syaban poi syaka bakut jang katuk kubal ni pe biang saisen hikimat pakongsan nangjur ka jing yedai hapada ke India bat ke Ghana da ka jing yo buram menteri rangba du kari Narendra Modi Pensyai ka sorka MEGHALAYA ba ka jing pen kenria jaka ya kinong de madan ka de ka jing pen trekam ka jing weng lamana ban pinyang kali harut surak kat kum karukam trekam bathamai hasar
bat sya pengat kendon kilai ngut hakabaya dei bat kajing sya penyap uraja rakubanci. Dia palok katung lapoi sya kabakut jong katup kubar jing imita kajanmir hadu mendei syam yang berpilih sya kisngi kuplei piparo. And in cricket, day 2 of India-England second test of Anderson Tendulkar Trophy underway at Birmingham. Captain Shubman Gill secures 7th test century. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi addressed Ghana's parliament today.